bahala na kuan na ni. Lain kay mga. Intras dool pa ta mag-ilista. Ata. Init ka na. Uy! Ito, mistaan eh. Oh, overacting na kada. It's smoother there. It's easier for you to walk there. Sometimes in the middle you got these rocks. You can't walk there. Kunin mo nang sa akin. Tawon may di pa ba ma? Si matigirit jud siya. May problema ni sigirit. Fashionista man. We buy foods first. Yeah, we can do that. In Grand Mall. Yeah. Ni pa ba tumi gawas? Ah, kuyta. Okay, saan no? Well, we're gonna wherever we go to. Yeah. Sabi ka mo rin. Ano rin? Pero mo dito na tawag ko. Iya, kato bangon, ba't ka bangon? Buang man. Ilaw gibuo ay kugo. Hey, Yeah, I'll take your picture. Take yours and maybe one quick one of myself. Walking along here. Diyan na siya to. Pag dito mo na sila. Little red crabs down there. You okay? Okay. Not okay. Why not? Ay, boy! Nabot lang po. Wali na sir. Dawa mong dagan na ba? Kaya ba may babae nun? Oo. Diyan lagi ang may wala din. Madam boy. So we know who lives there, huh? It's Huh? It's the Yeah, I know. Yeah. Unsa graduhan ang bata dai? Laki ba? Kasi kan ato. Sengan na to? Ha? Ringin. Pero pila ka na sa tingin. Kapatay siya mo. Mana pasabot mo oy? Apa sabi?
Ate! The cat. Kuya, dali! Mau! Oo, ibiglaw. Di ba, mau? Kasi lang, sana sa muli sa tiyan. Sa kupurma. May ito din ang purma. Mali ma! Kontak mo ka. Ha? Kiyawan na. Hindi yung suda di. Mali ma. Sige, madali mo ah. Lambot ako. Ay, wala. Bisa na. Yeah, all the motorcycles I know. What are you talking about? Me? Yes, you. No, I'm not talking. I'm thinking. Maybe I'll see if you.